Athuse abaningi amazwi ke kamfana ke Mgqumeni ke Khumalo ke lapha ke sikhuluma ke ngosimiselo ke oyindodana ke yebhova likadikadika ke lapha ke insizwa seyalala ke ngokuthula ke lapha ke awakhomentile ke lapha ke eveza ke ukuthi ke ama voice ke akhishwa ke kaMgqumeni kwafakwa kakhuzane ngenhloso ukuthi ke aphakame ke lapha ke endimeni kaMaskandi ke njengoba ke sikhona ke ukuthi ke waphakama ke wasekhohlwa ke yila asuka khona ke lapha ke wathi ke ngoba ke lo mculo kusho usimisele umfoka Khumalo ke lapha ke sikhumbule ke ukuthi ke lo mfoka Khumalo ke noma ke usimisele ke uphawula kanje emva kokuthi ke ukhuzana umfoka Mpongose ke uhlomulise ke ushobeni khuzwayo ke ngawo ke u100,000 ke lapha ke wamarandi ke lapha ke ngokuthi ke waba neqhaza elikhulu ke ekutheni ke abe khona ke endimeni ke kaMaskandi ke noma ke abe khona phinde ke avelele ke lapha ke njengoba sazi ke ukuthi ke ukhuleke ngaphansi ke kwesandla sakhe ke ushobeni khuzwayo yena ke ukhuzane ke lapha ke umfana Mgqumeni lokho kushaya indiva ke uthi ke kwakhishwa ama voice ke kababa wakhe ke lapha ke ngenhloso ukuthi ke kufakwa kakhuzane ke ukuze ke azophakama ke lapha ke sazi ke bafowethu ke uma ke izinto ke ezinje uma sikhuluma ngosimiselo kwesikhuluma ngensizwa ke esencane ke ekhombisa ke ukuthi ke nayo ke ifuna ukuba netalent ke khona la indimeni njengoba sike sabona ke ukuthi kuye kwaba khona ke ingoma zenzile ke njengoba ke athe uzophinda kubuye ke nakulonyaka lapha ke lensizwa ke ikhombisa impela ke kulula kakhulu ke igama lika babawayo kwesikhuluma nje kanje kuye kwaba khona ke la kade khona abantu bedonate khona ngenhloso ukuthi ke kulungiswa ke imoto ke yebhova ke lapha ke le moto eyibukekela ke isikhumbuzo ke kubalandeli ke bakaMgqumeni ke babekade ke bamthanda ke lapha ke njengoba ke sazi ukuthi bekuyiqhawe ke elikhulu kakhulu ke endimeni kaMaskandi ke lela usimiselo kweKhumalo lokho ebuye njalo ke ngeinkulumo ke ezihlukahlukene ke lapha ke njengoba ke ephinde waveza ukuthi ke lapha ke angeke athule ke kudlalwa ke ngegama ke lika baba wakhe ke lapha ke okuzinkulumo alokho ayishiya osukwini ke lwayizolo ke lapha ke okuyinto ke bafowethu ke esingazi ukuthi ke iyophetha kanjani abantu abaningi ke baveza imibono yahlukahlukene ke ngalo ke lolu daba ke lukaSimiselo ke lapha ke abanye ke bayavumelana naye ke kodwa ke kukhona ke abaphikisana naye ke lapha ke sikhumbule ke ukhuzane ke wayiqedela ke ngempela ke yona ke ialbum kaMgqumeni njengoba ke ushobeni nomfoka khuzwayo ke lapha ke insizwa ke siwumkantshubomvu ke endimeni ke yakuveza ngokusobala cha ukhuzane impela waba nesandla ke njengoba ke wayifuna umuntu ke owayizokwazi ke ukuthi ke athi ke mevuma avume njengayo ngqo uMgqumeni ke lapha ushobeni ke wayicacisela yona lento ke engakhonjwanga sibhamu ke kodwa ikhulumela nje kwayishola omunye umculo kaMaskandi bafowethu lento ime kanjalo ke lapha ke kodwa kubalekile ke yilokho kusho usimiselo umfoka Khumalo athi ke kwakhishwa ama voice ebhova kwafakwa kakhuzana ukuze ke aphakame naloko igama ke elithinte ke abantu abaningi asazi ke bafowethu ke ukuthi ke iyozala nkomoni makunje mina ke okwami sengikwenzile okwakho nje mbola samakhaya ke ungathi ungakhomenta nje kulolu daba ke usho ukuthi ke ubona kanjani ke kuthini okwakho kuphawula ngabe usimiselo ke wrong noma right ngabe na kufanele na babonga bafana bebhova noma ke ukhuzane kube khona akwenza einganeni zebhova asazi bafowethu thina ke sekuthatha sekubeke njengoba kunjalo ke eyakhe impendulo owakho umbono ilokho esikufunayo bafowethu asidibane nje kwezinye